RDX गोवाच्या धावरिया नार्वेकर परत एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता रेन रश विथ RDXांत. आयज आमच्या विचारांचो आनी प्रश्नांचो परमळ घेवन आमी पावल्या मांद्रेम बिचार. पळोवया हांगा आशिल्ल्या तरणाट्यांक आमच्या प्रश्नांची उतरां खबर आसा की ना. चला या. Stay away from that old viper man. Don't you take that fruit he's holding in his hand. First question is, when do we celebrate Goa Statehood Day? January, 16 January. 16 January, no. It is not in January. Pondera is largely celebrated on which island? Diwar. Very good. Okay. Which Goan football club is named as the Golden Eagle? Football खेळटा तुम्ही कोचा खपय कोचा खपय Coach. Golden Eagle FC. Churchill. 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 What is the full form of IFFI? Film Festival. Festival, F correct. Right? International Film Festival of India. Very good. That gives you two correct. And one correct answer for the prizes. Name any three Goan folk dances. Dhalo, Kunbi, Dangar. And let temptation lead you by your lily hand. You will be Okay, first question for today is, when do we celebrate Goa Statehood Day? Statehood Day. Bus? Yeah, bus. Okay. Pondera is celebrated largely on which island? What's Pondera? Pondera is a festival in Goa. Like, I don't know. Okay. Which Goan football club is named as the Golden Eagle? FC Goa? FC Goa? Okay, next one. What is the full form of IFFI? IFFI. Certificate. He's answered it correctly. He will not improve you. Okay. Name any three Goan folk dances. One is Dalo. One is Katti dance. Okay. And Okay, time up. So, तुमचा पहिला question. When do we celebrate Goa Statehood Day? 30th, 31st Of of June. June. आणि एक chance दिला. June. Which month? May. Pondera is celebrated on which island in Goa? Diwar. Very good. What is the full form of IFFI? International Film Festival of India. Very good. Can you name any four folk dances of Goa? Fugadi. Dalo. Yeah. Okay, no problem. The last question. Which Goan football club is named as the Golden Eagle? Tempo. Very good. When do we celebrate Goa Statehood Day? Statehood Day. Yeah. Very nice question, but I don't know the answer. Okay. Same goes here. Pondera is largely celebrated on which island in Goa? Think we have very few islands, so answer. What Laksa? Mandrem, I was saying. Mandrem is an island? Islands कितलेशे आसा रे बाबा गोंया? आम्ही एकच आयलंड येता हांगा आनी काही आमकां आयलंड बीच आणि सगळे येत You can For us, everything is only Mandram. Which Goan football club is named as the Golden Eagle? We know only FC Goa. मांद्रेम FC. What is the full form of IFFI? ఇఫీ గొత్తునా మాగా గొత్తునా గొత్తునా Okay. ఈజ్ మిక్స్ బ్రీడ్ Oh. तू try कर. मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा. Name any three Goan folk dances.
फोक डांसेस. सिंगर पता है हम लोगों को. वॉल्स, जाइव, लौना सॉन्ग्स. ये गोवा है. तो लौना किधर की है? गोवा है. फोक आई डोंट नो. ईस्ट इंडियन हमारे. कितना आंसर किया? 0. इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बाप रे. वी ओनली नो उर्मिला, लेफ्ट, राइट, मांद्रेम, प्राणा, पात्राव and Edwin Barr. Edwin Barr is a famous. From 15 years I only know this. Which Goan football club is commonly called the Golden Eagle? गोल्डन इगल आमचो डेम्पो. IFFIचे full form. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. Any 3 folk dances of Goa? सगळ्यांक पयलीं घुमट आरती, मागीर Dance तो? तिनूच सांगूं जाय अशें कित्याक. Dance डान्स तो? सांगलो तूं म्हाका. ओके, आमचो डान्स समय नृत्य जालो, धालो जालो, देणल्या आमी डान्स करता. डान्स करता. ओके. बोनेरा हे खंयच्या आयलंडार सेलिब्रेट करतात? बोनेरा चोंडाच्या सायडीक आमचें कितें आहा, दिवाडे. बरें. गोवा स्टेटूड डे केन्ना? 18 कोणाची? 18 जून तो. अँड रेव्होल्युशन डे केन्ना? ओ शीट, संकटात टाकला मग तू म्हाका सामको. 31. ओके, बरें. मेळ्ळें, जालें प्रश्न. जालें. ओके, थँक्यू. दे बरें करूं. जय हिंद, जय गोंय. Which football club is commonly called the Golden Eagle? बार्सलोना. गोवन रे, गोवन. गोवन फुटबॉल. IFFIचे फुल फॉर्म कितें? इफीचे खंयचे डान्स गोंयान जाता ते? खंयचे डान्स कमना रे गोंयान? कार्निवाल. ओके, कन्सिडर नरकासूर नाचता. तुम्ही नाचता ताच्या फुडें? सनबर्न. आणि तीन म्हणले. खंयचे 3 सांग? एक कार्निवाल, एक नरकासूर आणि एक सनबर्न. बोनेरा खंयच्या आयलंडार सेलिब्रेट करतात? सद्या आमकां एकूच बोनेरा हो फेस्टिवल खंयच्या? बोनेरा कसले बोनेरा. बोनेरा आम्ही ऐकून घे ना. गोवाचो स्टेटूड डे घेता. हा? गोवाचो स्टेटूड डे घेता. स्टेटूड डे. गोवन फुटबॉल क्लब इज गोल्डन ईगल. FC गोवा. Ify can be electric football. Ify that happens in Goa every year in November. Ify can be film festival. International Film Festival of Goa. No, India. Any Goan folk dances? 3 you said. Fogudi is Bonera festival celebrated which island? Bonera festival in India or in the world? Lakshadweep Island. And Goa, then it can be Andaman and Nicobar. Or state Goa State Day. Goa Statehood Day is at 25th August. Which Goan football club is commonly called the Golden Eagle? I only follow Fossa Goa. That's it. What is the full form of IFFI? So it's International Film Festival India. Any 3 Goan folk dances? Kundbi, Fugudi, and then the lamb dance. Bonera is celebrated on which island in Goa? Diwar. When do we celebrate Goa Statehood Day?
That's those 19 December. That's the liberation. Okay. So good. RDX, I do follow. I do watch your news also. Good surprise for me. Keep up the good job. Which Goan football club is commonly called the Golden Eagle? Dempo. Full form of IFI? Ifi. I don't know. Any three folk dances of Goa? Folk dances. फुगडी फुगडी मागीर कितें धालो. Yes, very good. बोनेरा हे गोंयच्या खंयच्या आयलँडार सेलिब्रेट करतात? कोण? बोनेरा फेस्टिवल गोंयच्या खंयच्या आयलँडार सेलिब्रेट करतात? दिवार आयलँड कशें दिसता? गोल्डन इगल हे नाव गोंयच्या खंयच्या फुटबॉल टिमाक दिलां? कळना. इफी गोंयान जाता नोव्हेंबराक. ते इफीचो फूल फॉर्म कितें? IFFI. गोंयचे खंयचे 3 फोक डान्सीस सांग. फुगडी. व्हेरी गुड. फुगडी येस. आनी कितें करता? कट्टी डान्स ते कितें म्हणटा? कट्टी डान्स आनी घोडे म्हणणी. बोंदेरा हे गोंयच्या खंयच्या आयलँडार सेलिब्रेट करतात? दिवार आयलँड. गोवाचो स्टेटूड डे केन्ना? हां गोवाचो स्टेटूड डे मेन केन्ना तरी जाता 30 काय 31. 30 कवा दिसता. रेंज रश विथ RDXांतलो निमणो प्रश्न हो पळय तुमच्या स्क्रिनीर. वॉट इज द लोकल नेम फॉर द फर्मेंटेड कॅज्यू ॲपल ज्यूस बिफोर डिस्टिलेशन? कमेंट्सान म्हाका तुमचे आन्सर कळया. गोंयच्या ह्या सुंदर आनी निवळ मांद्रेम बिचार आमी सोंपयता पावसान आमी सुरू केल्ली ही नवी कार्यावळ रेन रश विथ RDX. आमी आशा करता की तुमकां सगळ्यांक ही पळोवपाक खूब मजा आयली आसतली. आमी बेगीन येतली परत एक नवी कार्यावळ घेवन. त्या म्हटल्यार तुमी पळयत रावा RDX गोवा.